Znate li da svako treće domaćinstvo troši nesrazmjernu količinu energije? A privatne kuće, gledane u cjelini, su drugi po redu proizvođač ugljen dioksida odmah nakon industrije. 80% energije domaćinstvo potroši na grijanje. Tu leži najveći potencijal uštede energije. Najvećem broju slučajeva zastarjeli prozori su slaba tačka. Tu se gubi do 40% energije. Novac se doslovno baca kroz prozor. Rasipati energiju i plaćati sve veće račune za grijanje nije perspektiva. Pogotovo ako čovjek ima mogućnost nešto da promijeni. U pravilu se zamjena prozora svakih 20 godina jako brzo isplati. Stručni savjet je sve što je potrebno. Sa termokamerom možemo izmjeriti gubitak energije. Kao kod puno ostalih objekata, i ovdje se potvrđuje da stari prozori propuštaju mnogo toplote. Pri renoviranju kuća mnogi vlasnici najprije misle na izmjenu grijanja. Nakon toga na red dolazi krov. Najčešće ne razmišljaju previše o najtanjem mjestu na kući, prozoru. Dobro promišljeno renoviranje najveći prioritet daje prozorima, jer tu i odlazi najviše toplote. Rješenje je očito. Računi za grijanje rastu na starim prozorima. S druge strane, PVC prozori sa svojim odličnim toplotnim karakteristikama se brzo isplate. Ključna osobina je ovdje takozvana U-vrijednost ili koeficijent prolaza energije. Ova vrijednost predstavlja količinu toplotne energije koja neiskorištena bježi vani. Pravilo je jednostavno, što je manja U-vrijednost, bolja je izolacija prozora. Kvalitetni PVC prozori prolaze pedantne laboratorijske analize. U-vrijednost svakog elementa se precizno ispituje i ništa se ne prepušta slučaju. Prozorski element se za potrebe testiranja ugrađuje iz aptiva. Jedna strana se hladi na 0 stepeni, a druga održava na sobnoj temperaturi. Sada senzori bilježe količinu toplotne energije koja prolazi kroz prozorski element. U-vrijednost se sada može izračunati. Unutrašnje izolacijske komore PVC profila pružaju idealnu barijeru prolasku toplote za cijeli prozor. PVC profili kao ovaj sa komorama za toplotnu izolaciju i troslojnim staklom se na primjer koriste kod gradnje pasivnih kuća. Porastom cijena energije zahtjevi u ovom segmentu nisu nikada bili viši, posebno pri renoviranju objekata. Stari prozori se otklanjaju bez oštećenja strukture zida i kad je to god moguće recikliraju. Stručne osobe trebaju samo dan ili dva za čitav proces od uklanjanja starih prozora preko montaže novih sve do uklanjanja prašine. Svaki pojedinačni prozor se pravi po mjeri i stručno ugrađuje. Stručna ugradnja osigurava pravilnu izolaciju i dihtovanje kako ne bi gubili energiju i na samom spoju. Sve što je sada potrebno je pokrivna lajsna i prozor savršeno pristaje. Toplotna izolacija sada daje efekte. Sa novim PVC prozorima uštedi se do 40% troškova grijanja. Iskustva pokazuju da se investicija isplati već za par godina. Posavjetujte se sa stručnjakom. Isplati se.